I dobrodošli u našu četvrtu epizodu na ovom YouTube kanalu Džogi. Danas opet nema Ogija pored mene, ne brinite se, bit će epizoda sa njim, ali danas po dogovoru, kao što sam rekao u prethodnoj epizodi sa onom glupom učiteljicom, snimam reakciju kako će moji roditelji reagovati kad vide šta sam uradio u školi. Sad, moji roditelji su stvarno poverovali nastavnici, toj učiteljici, toj ludači su poverovali i sad sam ja u kazni, moram da učim, a znam za 5 i roditelji neće da me poslušaju. A ja hoću sa drugarima da idem na fudbal danas. I sad idem da pobegnem. Pre početka videa bazite like i subscribe za podršku i ako želite još videa sa Ogijem, da bude što više videa sa Ogijem, opalite to zvonce, a ako ste to uradili možemo u video. Mi smo sad na krevetu, učimo, ali neće to biti zadugo. Idemo, da li imamo nešto po sobi? Nemamo. Ajde pogledamo ovdje po laticama. O, ključ. Ne da mrtam to. Izvinite, sad stižu mi poruke. Kako se zove, igramo sad, igrica se zove Schoolboy Runaway. Jedna od najpopularnijih igrica koja je bila do skoro. I need to create a smoke screen. Where is the goalkeeper? Vidimo što se kaže. What's that noise? Valjda nisam ništa zaboravio. I hope I haven't forgotten anything. Wait a second. Is it just me or... All right, I have to water the plants. Ono ovdje da zaliva drvo. Thought I was Super! done for. Imamo vremena da istražimo kuhinju. Imamo ključ. Imamo punjač. Sad čekamo nju drvo da zalije. Ovim laticama čim je bilo sa nova neće biti ništa. Aj, brzo moram da budem. Just kick the ball already! Mislim da je ovo dovoljno. Idemo. Kod tate. Something's pressing. I will go to the toilet. Damn! So much smoke! Mama se vratila. A za to vreme dok je tata u WC-u, da mi, sad, bežat ćemo preko krova, sad ćemo sačekati tatu. Uspio sam bez da padne vaza. Ajde da uđem. Vjerojatno će sad njemu da telefon da se čuje. Da će neko da mu napiše poruku. Ja se nadam da neće, ali da vidimo se. Nikomu nije ništa. On je seo. Come on, come on. Well, come on! To je super. Da proverimo sad ove latice.
Ništa, krpa. Ovdje sijalica. Ne. Dobro. Who needs me there? Super je ovo sad. Tato, otiče da čekira telefon. Ja odem da istražim napolje. Šta ima? Dosta imam dasku. Evo ga. Kuć da dam da jede. Njega šac je super da znam. Ovo će mi trebati, mislim sam u WC-u. Jeste, zaboravio sam to treba. Sad polako, mama da me ne vidi. Dobro, prošao sam. Sad mogu da ostanem, ali moram brzo da ih učim. Sad tu je tata. Sad je on čuo. I sad ja da pobegnem brzo. Znači, daska ovdje. Sad treba da idemo u WC. Samo da se njemu ne ode u WC. Right. I have to go water the plants. O, mama ode da zaliva cvijeće. Anyone from an ant or something? Njoj će trebati vremena za to. I told them! Nje nema, to je super. Ona kad dođe, kako se zove, u sobu, All missed! ja ću kako se zove da... Ona kad dođe u kuhinju, ja ću da odem i da odključujem onu špajs, kako se već zove, šupu. Mislim da je on sad... Ona sad ušla. I told them. Nisam sigurna. Ona se 100% vratila, no sad jeste. Evo da namontiram se. Evo ga ovdje i baterija ne treba. Something's pressing. Ne treba mi uopšte ovo. To the toilet. Ovo sad treba da sačekamo tatu celu turu da prođe. Otišao je tata u WC. Vratio se iz WC-a. To sam teo da kažem. Not to him! Sad je pitanje... Evo ga. Dobro, ja već mislio da sam ostao bez ove daske. Sad idemo napolje. Da, treba će nam creva.